pozdrav, ljudimo me Haris, danas ćemo snimati novi klip na mom kanalu. Danas snimamo Air Transporter. Evo. Znači, poslije ove epizode Air Transporter ide House Tour ili vam ga kuća Tour. Tako da igra se VSX Space, dobro? Ili strelce. I strelce, dobro. To. Start game. Nadam se da je miš. Op. Šta sad? Aha, znaš što se treba. Dobro ljudi, malo sam se zbunio. Ovo je, pa mogu reći, možda jedna baš zahtjevna igrica. Daj, shit, restart. Kako ja ovo da pokupim? Da nije na onaj. Dobro. Evo ga. Dobro je, hej! Haj, brate. Polako. Da uspusti, dobro je. Ne. Pa šta treba, miks? Da nije, da. Ne. Moram se ljudi ukokati. Ajde ukokaj se. Da se bubnemo da ovaj. Joj, gdje će ovo, brate? Eto ga. Eto, dobro je, X. Restart ljudi. Sad sam skontao kako se igra. Op. Eto ga ljudi. Ne. Bio sam ufatio. Šta si ti smiješ? Wow, Mina. Sam se meni smije. Evo ga. Dobro. Polako. Jebote ribolov što ova pjeva. Nadam se da od ove melodije neću dobiti copyright. Eto ga. Next level! Uj. Ribolov. Dobro. Next level. Za sad mi ide dobro, ali od sad neće. Shit ljudi, shit. Op. Ništa. Dobro. To je prvi dio, okej. Dobro. X. Sačekaj. Ajde, dobro. Okej. Drugi.
Ne. Dobro. To, brate. Majka. Ne. Majka. Ok, to je to. Sad ljudi još zadnji dio. Odigrat ćemo još malo ove igrice. Umalo da kažem iglice. Tu je, jesi ufatio? Hajde brate, poleti. Ne, pusti dole. To majka. Eto ga. To je to. Next level. Odigrat ćemo možda još ovaj level. Možda više, ne znam. Zato što moram raditi kuća tur. Pa to je malo zahtjevnije, malo se duže uploaduje, pa i renderuje, zato... Aja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 j. Gdje, brate? Eto ga. Zamalo da postavim kako treba. Shit. Evo sad ću mi to ljudi. Ovako. Suftio. Yes. Sačkaj. Hop. Dignemo gore. Ljudi, ja bukvalno gledam kroz kameru. Znači ne vidim ništa. Ok. To je to. Dobro. Sad ovo. Op. Malo vam. Dobro. Ne, majka. Dobro ljudi, sad ćemo prvi ovaj. Op. To. Op. Daj, majka. Dobro. To je to. To je sigurno Mohamed, ali Mina ide otvori. Ništa. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Hvala vam što ste gledali. Vidimo se u sljedećem. Pozdrav!